Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракату бародарум Абдуғафур Ҳусайнов канали Тоҷдорон. Ина алҳамдулиллоҳ имрӯз ният кардем оиди индрайвер сёмка кардестем. О соат 12 шавай. Ана гуфти аму русо ки пачму бинед. Ман истодам фикр кардам, я хулосае да бромадам ки ами хелкину хубтар мешава, контенти интересни ва самое главное открытие мешава. Соат 10-11 шаба буд, ман мойка дар омадам, рости гап дар омадам, баъд чой хӯрдам, хона омадам, гуфтам дам мегирам, саҳар кор мебарам, индрайвер сёмка мекунам. Рости миём хона, таги подъезда калити хона нест. Ман намедонам дар мойка ғалтондам, ман намедонам дар кафе ғалтондам. Хулоса таги подъезда штаги будам, ака хона проблема нест, биёин ака ҷои худ тарифи вай накунем. Ҳамамон як гала бародар дорем, як гала ёру рафиқ дорем, мисол это не проблема. Во самое главное ки мо як мар таксида қариб гузаштем, даруни мошинда истоданам проблема нест. Ами истодаги будам, дар номи худо ҷонам туғри шид, клиенти постоянним навист, як занакай урус гуфт духтарчама дарс мебари, навист ки Абдуғафур агар хуб бошӣ, саҳар катимад ответе, мақсад ма буфаҳмам духтарчара саҳар бурда метавонӣ дарс ё не. Сразу дар омадам навистам ки ҳом метавонам соати 8 ма бояд ура бигирам, ай Красногорская резиденция Рублёва, тарафи Раменский барам. Мосфилмовская улица примерно, нархи хубай, давомша дар видео мебинед иншоалло. Ака рости гап омадем, ҷои худ тарифӣ нестай, хуфта нахондагӣ набудем, рада заправка дар омадем, таврат кардем, алҳамдулиллоҳ хуфта нахондем. Боз мерем ягон ҷода парковка мекунем, наздикиёи заправка да бо, наздикиёи ҳамо адресда. Хо мерем ака то саҳара, иншоалло саҳар бомдодам мехонему, мерем вай гудака дарс мебариму, индрайвера сар надата такси у пушта як нафари дига. ҷои торикӣ тай дарахта агар аҳамият дода боша хоб мекунӣ, сиёӣ мекика. Аки ягон ҷои соз ёфта иншоалло парковка мекунем, морам хо мерем. Унҷо уже таксиҳо хобан. Шаба ҳаминҷа рӯз мекунем да иншоалло. Ина тарафи Мосфилмовский да омадам, да дарс мондам духтарака. Субҳаналлоҳ, қариб беғалтидам. Анака майда мешидем, индрайвер нигоҳ мекунем, ягон заказ мегирем. Якум заказ ҳисоб мекунем ё не, чунки постоянно клиентам буд. Анака дуюм заказ, точнее якум заказ ай индрайвер, ози ба сарша рафтестам, ай тарафи Мосфилмовский то Измайловский 850 примерно 900 рубл шид. Ана мо ози занг мезанам клиента бародаро, специально запис кардестам, чтобы я хеле шумо мақсад замитка да гирен, чхел мо гап занем дар ҳолате ки дига мошинай, мисол пурратар зара нефаҳмонем, хеле хуб мешава. Ака мошини ман да конечно ё отказ намекунам, чунки да индрайвер ма хундаи саната Comfort Plus кардагим худам Mercedes кад мерам, лекин ҳастай бародарое ки номерошон дигара мақсад меша момент. Да, алло. Алло, да, доброе утро, Елизавета, такси беспокоит. Удобно говорить? Да, конечно. Отлично, я вот через 9 минут у вас буду. Вот. У меня только другая машина будет. Хотел вам номер диктовать. Черный Мерседес, 219 госномер. 219, хорошо запомнила. Отлично. Уже 7 минут показывает, можете готовиться. Хорошо. Амха фикр карда рафтесам, бода сарам хеломат ки бародарое ки бе лицензия кор мекунем, бародарое ки номеротон дигай, даже может быть не стоит, а ему заранее бегем дига машин катем. Не, может даже стоит, просто чхефамунума. Вақте ки пассажир да 100% уверена нестен, лучше заранее занг назанен, нагем ки дига машинай. Чунки агар ки мисол уҷа подставное боша ва ё точно шуморо ждад мекунанд. Бисёр момент мешава ки подставноям мақсад фикр мекунанд ки мошин лицензия катия хичон отменид мекунанд. Барои ҳамин вақте ки заказа мегирем бародарое ки бе лицензияем, бародарое ки правои тоҷикӣ кати кор мекунен, аҳамият битен ки ҳамун клиент мисол да индрайвер хутон прекрасно медонен ки ай мисол регистратсия кардагӣ чандта заказ кардагӣ рейтингаш чандай маълумай. Рейтинги 4.7 боло бигирен, даже бишава 4.7 там нагирем бародарое ки бе лицензия, бародарое ки бе мишин правои тоҷикӣ кати мегарден. Ана ай 50 ай 100 заказ боло бигирен, мақсад бар аму пассажирое ки 50-100 заказ боло кардагӣ фақат ҳаморо бигирен. Ами тайфуктон да инагда мешава, шайтон маҷбуртон мекуна нагирен. Тайфуктон да мешава закази лои дор гуфти гапо 1500-1800 рубл мисол то центра ё ки ягон областу дигару дигар. Бисёр вақт мо амида вай мекунем, аҳамият наметем мегирем.
ма лично ҳамтари ишляки будем ай Казанский вокзал баъд қапида будам ман мақсад подставить кардан мошина маҳкам кардан барои ҳамин дар ҳамин ҳолат эҳтиёт бошем но все же агар ки мисол ягон мошини дига шумо добавит кардагин инакда мешава ки мисол номеротон туғри намегира ё ки мешава моменте ки вообще мошинтон дигарай мебинем мисол пассажир хела зиёд шуд уже дар индрайвер регистрация кардаги хела бисёр шуд уже заказ мекунад мисол 100-200 заказ кардаги дихта бача фарқ надорад шумо метавонед зарани занг бзанед мисол добрый день такси беспокоит мегӯем мисол нома берӯз нома суроб умед фарқ надорад мисол ягон хел мегӯен ман примерно мисол 5 минут пас пеш шумо мерасам мегӯем баъд агар ки битонем лучше упомянуть кунем ки мақсад ничего если что там я на другой машине буду мақсад мошини ма дигарай ман боварӣ дорам ки отказ намекунанд иншоалло ягон бор нашуда отказ кунам барои чӣ ки ма дар Toyota Camry дар индрайвер монда будам бародаро худам лада ларгуси грузовой кати индрайвер одам мекашидам бо ман занг мезадам мегуфтам ки як касе ё ду кас мегуфтанд чӣ ба мегуфтам ман як ҷои одам дорам механдидам кадомеш ки ду сета мешид атминид мекардан кадомешон ята мешид розӣ мешидан ради интерес кати мерафтанд ака иҷа ҷои худтарифӣ ҷои вайш нестай на самом деле просто рафтор тарзи сухан кардан роли калона бозӣ мекунад мисол мо зурӣ кунем биёем мейна омадам какая разница гуфти ам як қирғиз нақл кард қирғиз буд узбек буд ба ёдам нест вақте ки ма дар бо ҳамон вақтам дар индрайвер Toyota Camry буд худам Volkswagen кати мегаштам Volkswagen белитсензия сафед буд мумкин ки бисёриятон ба ёдтон доред ман ҳамуда зарани занг зада гуфта будам ки ман Toyota Camry кати нестам мақсад Volkswagen катим гуфт биё ҳеҷ намекунам бо 200 рубл чевим дода буд баъд ҳамун мара нақл кард ки ярӯз я армян авхелӣ кардай дар уҷа ки Optima мондаги худаш солярис кати омадай бо сини пассажир зурӣ карда гуфта какая разница все равно мебарам таку мисол дар ин ҳолат бояд рафтори хуб кати кирдори хуб кати мисол хуб муомила кати вай кунӣ хеле хуб мешавад хай бо агар ягон ислоҳшаванда моменто бошад нависен иншоалло ки ислоҳ мекунем да можно бекунам короче бародаро держите пожалуйста я вас не буду снимать без разницы ну примерно короче нигоҳ кунед якум заказе ки буд индрайвер кати духтарак пиён буд гап чап шид ки мақсад хай слово за слово рафтем охир домада мега домогаться кеса заявление нависед полицияда ҳозир мерем кучига мешава омадем ина оди далши мебинем чӣ мешава на духтарак унам лиса намедонам бихандем бигирем гуфти ҳамун русо ки всё что не делается к лучшему было хорошо будет ещё лучше иншоалло чхел ки ман дар аввали видео фаҳмодам ози ситуация рахтум бисёриятон медонед дар телеграм дар инстаграм бисёриё переживат кардан бародаро хайр рости гап саҳар якум заказе гирифтем на баракатш будай на дигараш як духтараки ёш хай худо бахш амуна хушу хай рафтем охиями сухан карда вай карда дар охир ну мобайда чанд бор ман кардем заправкаву иҷа бидром худтон медонем ки дар тарифи индрайвер тим боле просто ман кардан ждат кардан уқа чизи хубе нестае чунки итак ва ё суми кам метиян чанд бор мисол примерно вай кардам маномушай уже худам заводӣ чидам бигӣ ман мешава ростига вақти шоколада мемона ҳуй танаи чиза ҷазир мекунад тарпедара на як ҷое ки мисол об мемонӣ охиронда кофеша як қарезон бо ақуратш кардам ақурат не хай бо груба вайш кардам вақте ки ай ақиб пакета мегирам гуфт эмхе да дасташ кофе поли кофера резонд ам ақиб да бидоли тоза кардаги салфетка кати дига криша парид биррав бародаро ростига ман фуромадам бисёриё нависесан дар телеграм ки хай резони чӣ намекунад духтарай чашта пуш исус ая тараф роста меган ая тараф марам пушаймон шидам ки хай рости амура ай мекардам мерафтам мешид барои ки рӯзи дароз ма дар адил будам ана тавони стоила гуфти урусо но есть гуфти урусо ки дига моментое ки ана этого заслуживает ҳаққи корш ура ҳаму буд ки мисол ма заставич кардам вайш кардам ки биги тоза ки мисол пака тоза намекунӣ иҷо намера мубайни рада ман кардам салфетка кати тоза кард полностью чхеле ки дар видео дидин хитонуна телеграм да инстаграм да да иҷа мондам
ранге ки маъқулуш нашид. Хай духтари ёш молодая гуфти урусу заставить кардем ваям аждад надошт хеле шид. Ай пеш мунис меша пеши метро партизанский дабдем болотарда 3-4 та наряд милисо нирускиура проверка кардеса документура. Медава мира пеш ва ё чизе мега мана машина штагим ки миёям милисо мара короче биё бирем. Киҷо Адел чӣ гапай нигоҳ мекунем духтар да пеш. Хай рафтем ба Адел рафтем заявление навис как будто ман намедонам ягон кор карда бошам ша расида бошам дигару дигар хайрият ки бародаро вақте ки дар охир ҳамун дар сараш тоест вақте заказ кардаги буд дар салон шудаги буд я вақте ки камтар пеш рафтем берим бромад заправка вай кардам баъд дар пеш шишт. Ман гуфтам ай аввали полиска то охира дар пешим шидагӣ ай любой камеракати виднее ки ман на даст расондагим на ягон вай кардагим мисол пионай аҳамият натен мақсад гапошта ки уголовник гуфт ки пионай пион неста ина оташ омада ина юристу дигару дигар як гала кор ман рости гап ҷои худ таърифӣ накунем алҳамдулилло аввал охир мо худо дорем мо алло дорем бародаро аки хеле тарсу парсу но все равно тарсидем бародаро хейр ман гуфтам блядь чем закончится мисол чӣ гап мешава ози значит подстава тамом ман мерам чӣ кор мекунам якум бор одам дар ин ситуатсия меғалти чӣ хеле ки ман я бародари узбек гуфт дина ман дар Адел будам я бародари узбек дорум зан зад навис тоест навис ки киҷо даи савна брем бачаҳо качидагим гуфт ё брем гуфт чӣ хеле кард ман гуфтам Адел даем хандид хай зан задем гап задем гуфт вечна гуфтам Адел даи чӣ гапай сусу баъд я сухани вай гуфт ки все что не делается то же самое да делается к лучшему Аллоҳ хост ки ҳамин кор шава ба дигаро ту имрӯз видео дошти ба дигаро ҳамин чиза барасонӣ барои ҳамин ина гуфти ҳамун гапҳо ки Аллоҳ хост ҳамин кор шид ман ба шумо расондестам илтимоси бародарона нормально серьезно относиться к ним ҳамин корда битонен якум очрат конечно намозу баъд видеорегистратор монен мошинтондаву ай ҳамин хел коро эҳтиёт бошем бародаро ай балову чизо хай худо медонем ки намозу хайру садақа дур мекунад алҳамдулилло ҳазор бор шукри набоя бор дига гане хай мумкин ягон бародари дига мешид ман дидагим на самом деле подставит кардагиан мумкин ягон бародари дига мешид ки забони русиро хуб намедонист ё ки мисол худои чонатия ягон соз гап зада наметонист документи расистки намедошт шояд мешунондам ё ки ягон штрафи калон мекардам баи хай ки мисол камтун забони русиро медонам бо ма дар уголовнику дигарошам гуфтам ки ман имрӯз сёмка дорум ман блогерум хай вай кардам ки ман таксинистам ман барои мардум сёмка кардистам хай нами ситуация шид вақте ки бо ё медонанд ки блогеру дигару дигар баъд камтар серьезно относиться мекунам по закону ки хай худо туғри кард ягон гап нашид биромадем на штраф кардан на ягон чи духта сараш хам оташ кади хис бирафт барои ҳамин бародаро боя бор дига хоҳиш бародарона эҳтиёт бошен ина имрӯза видео ҳамин хел тамом шид мо гуфтем ин хелам боша хотя бы ба шумо бирасонем любой кор шиданаш мумкина не толка духтар метавонанд сафедӣ партоянд метавонанд любой намуд шуморо подставит кунанд барои ҳамин ҳаракат кунем видеорегистратор катиб бигарден ганда важния бародаро насиб кардаги боша пага худо хоҳад ака мебироем бо индрайвер кор мекунем пурратар уже агар ки ягон гап нашава намбрем зинда бошем сёмка мекунем пешкаши шумо мегардонем боша ягон бародаро да ягон та шумо да ҳамин ситуатсие ки ғалтидагиен барои мардум дар курай бетараф набошен гуфти гапҳо дар комментария нависен дигаро да дарс шава мо ки якдигара дастгирӣ накунем урусо омада дастои моро намегиранд дар панои алло бошен алло нигаҳбонтон ассалому алайкум.